Mayamuchan maibam taram na okchari haukiba cheolda manipur da karam maroiba thaudok sing thoki habadu khomsin zaduna northeast findora sandok saba the weekly news da mayam taram na okchari hauzik yengminasi haukiba cheolda manipur da karam thaudok sing thoki habagi mapungoiba paudam miyam da thamjari Manipur da leriba paramilitary force sing amadi central force sing micham miyam amadi state ki integrity ngak sena ba kowani aikoi masal hatna suna ba adu yengna ba kowanate yengna ba lakpa oirabadi hankiba yare natrabadi aikoi isagi oiba warif isana lorakani loinena state force sing na matam pumna makta sem saraka lebiu haina chief minister N Birena fongdoki Haukiba January kunmathoida first MRG banquet hall the pangthokiba Manipur state foot fangba chai yakhani thoi subagi thoramda chief minister N Birena chief guest oiki thoramada Manipur legislative assembly ke speaker TS Setiberta cabinet minister Singh MLA Singh chief secretary DGP security advisor makok thongba civil lamadi police ki official Singh saruyaki thoramadu gi sarokama oina mars pers contingent Singh parade su utki Thoramada wanga amada chief minister N Birena haiki state amadaki makoigi tongana tanaba demand khara talakli badu talu karisu kaide state na piroi haibani madugi ona taina bada sing chanba chachaba amadi water supply gi ising thaba chachaba micham miyoi singbo hatok piba haibasi condemn tawi masi state asigi apunba saktam da singna bani state asigi apunba saktam thugaina ba honarakpa da yalhomi sing amatta oina punsilaga kaiba yaroi haina leblakani wari sanaba yaba mafunda wari sanaduna santainasi Yadaba mafam dadi state ke leriba machinery sing season nagani loinena state lengakna thingnagani state asigi apunba saktam kaihalloi aikhoigi state lisang sitna puwari ga sagon naduna lakpani waraba matam masida mayai da famdaga natroga nakal tonglaga insinba adu maruf nate state asigi mafam kayada IRB MR sing amadi Commando sing yeknaba singa lanthingnari haiki loinena laikhidraba thauna faraba security force personal sing da so ikai khumnaba utki Wasi susi ki function se mention doctor khale people kali karam bataur kan da hai na sai kare maya idelle ko yarwe maya idelle ko yar dis le ta security वगैरह ama वगैरह state protect over se le ke di state ko protect होता है se le ke di state की प्रजा में हम innocent में हम protect होता है adu protect कर होता है state to protect कर होता है प्रजा की life से protect कर होता है mo इधर सीधा है ना खास अथरे में मोरे right anybody yeng na ko बोलते mo Koi masan hala batu yengan bako gunate security sing central forces sing you are not invited here to observe to see what is happening what is going on you invited here to protect the state integrity you invited here to protect the life and the property of the innocent people not to watch yengan देख रहने के लिए तुम लोगों ने बुलाया हम लोग you are invited to save the life and the property of the people of the state we are Indians क्या समझता है क्या खेलता है एक आदमी की जिंदगी बहुत कीमत है हम वो खेल में फंसने वाला हम नहीं है we'll take our own decision aduna अपन कैसे धमकांदा कमांडो पुलिस IRB MR लेडर स्टेट फोर्सिंग मतम पुनमक सेम सारगा लेगदबने नसा नहानबे यारोय सुटी लोबो यारोय नसा की लरिबा में नसा की जाति नहीं कहीं थोड़े हैं कल चंचल लगा कन्वेंट बकोना बदो पीपल्स की प्रॉपर्टी लाइफ कन बदो बोले कोई पॉलिटिशियन ना कोई अदुगा सत्ता ले रिबा कोई तो Kuki militant singi makota thas ke tarani panda laikhidraba ningthokong khakuna ward number 3 dagi mioi mari ki imung manung singa chief minister N Biren ga hakthengnan unaduna awaba phongdopaga loinena imung manung gi awabada mating pangkrei haukiba January kunmathoi da chatkiba chief minister gi khongchat aduda works amasung gas minister Govindas Konthausam education minister TS Basanta Kumar MLA TH Santi MLA T Ravindra amadi MLA S Prem Chandra Su Saruyaki laikhidraba singi imung manung da lupa lakh tara tara ge check mana pibaga loinena atai tawba yaba thabak sing tawgani haina chief minister na thasaba piramke khongchet adada paumi sing na hangba wahangi paukhumda kuki militant singi attack asi akanba maongda condemn tawi icham chamna leizaba mioi singda khut thaba asi tawhai daba thawongni thodok asin apikpa angang sing mapuroiba kainar ba singi matau yengba nuaite central force ki mahutta neutral oiba force ama thamna ba thawrang tawgani tungda thodok thawfam tana chatunam afamadugi oiriba fibam sing chief minister na haktengna na yengsingki
central forces who are taking side and to replace by the neutral force, so that the life and property of the innocent people can be protected. That could not be happen. If that kind of things happen, I will definitely look into and I will destroy it. It is very sad living condition of the families, and someone has lost their husband, leaving families and small children. Someone's as well mothers. It is very unfortunate and very sad, and it is highly condemnable, and condemning in the strongest term those who keep militants, the terrorists who are killing the innocent farmers. And the state government has already started hunting the terrorists, and we will definitely hunt them down, and we will book as per that. Central government ne state government ki mathakta dictatorship rule chalaiduna state government pu arpi naibirabra state government ne tawkadaba thabak thoram singda era pan piduna tawba yai natraga yade habagi yathang pirabra haibase Congress party na chingna daba ngamde haina Manipur Pradesh Congress Committee ki Vice President Haresor Goswami na phongdokre haukiba January 19 da 10 political parties ki mihut singa chief minister ga unaruraba matung Indian Constitution ki Article 355 Manipur da chalai re haina chief minister N Birena phongdorakki aduga mari lenena haukiba January 19 da BT Road ta leiba Congress Bhavan da pangthokiba pawgi mifam amada Haresor Goswami na haiki thamapan faraklaba irang asida ngasi fawba central government na otlei palai tawduna leithokliba asi Manipur gi micham miyambu tumit kang oina urabra center na sanaba lilada state lengak na Tuduna leiriba karigino irang asina micham kaya ama asi ana nanglakba mikap mirau kholna nilaklaba asida state lengakna center gi yaka yengduna leiba amadi center na sanariba geopolitics kililada tuduna leiba gi matam natre hauzikti mikap thoktuna mikap mirau kholna niliba lamdam asida tangdu leitaba puraknaba athuba matamda honaba fai haki security advisor gi phamchi central government thokadabnen khanbani state na thoe aduga amaromda article 355 sanna jagadi kaidobugi security advisor na taga advisor security government Manipur gi sigite chairman se nasai combined headquarter gi unified command chairman se honorable chief minister moirum thopane kaima article 355 sanna jagadi kaidamta security advisor happy no Samna central government, state government, any maxi Amadamadi Yomi, RTI, Hamuda, state government, reply to P, state government, Makada ladies, and the Abuda, Kadiyawi, RTI, reply to the state government, letter defense period. Aduna state government to central government to Ikan Kamba, any maxi, Adu Pada, Yabu Jai, Kananda, double Indian government said, Raf January. Double engine high, double engine G. Matung Marma the Kangre. Otherwise, I don't come the Nimba, I want the power with the power of Kaldi. A quickly state government, central government in a young Sativa Mongmada, harassed or a young Sativa Mong, the Luina Rabra, Tobi Rabra, Makwina Tokada, Adu, Ada, To, do's and don'ts, Mayam, with detector Bi Rabra, I was imitating the government. Aduda, Yaman, my disability. Tarigabaka do's and don'ts mayam dictator komatamda ngasigi state government in yabano Pradagi interest misam miyam ama hatuna siduna kappada lawon nila matamda center no olai palai tawduna miyam du chaiba Manipuri praja singbu makoina kamaina khanmano akoi chu makoina center na koi tumin kan duna khanra duga loina amaro da lagi state government sina su Manipuri achuk wa su apoi yawana khalaba matamda makoina center na makoina yari base kari manbi yabano Akoi Congress party na simu war matamda politicalize to ba wala doli adu da diwan sale akoi na kashu akoi manga tani honorable MLA lerisi akoi na sarkar se na koi to sarkar semri tana bu chunati Congress party na pamdi Manipur immediately aing ba santi ubiro mikap mira polase to han biu to ing na santi na mutale han biu hai basi Congress party ki apamani
Political party singi oiba mifam ama CM Secretary ta pangthokpa asi thagali adumapu mifam adu da Article 355 chanai chanade haiba khakting da khanaba asidi apenba oide madugi mahut Central Force singi thawong su handokpagi matang amadi kuki zo furup sing asi ST list gi logthok nabagi recommendation tha nabagi matang da khanaram labadi miyamna hen apenba poknaram gadabani haina RPI Atawale gi National Secretary Meshor Thongnawzam na haukiba January 23 da fongdoki ruling dagi MLA minister yauna amasung opposition dagi MLA yauna akoi ruling opposition gi pullaga meeting phangkhibadudi thagatchari adudi haibadi yamna tangai phadraba hoji tasena yamna ngana torungadaba hena yam toina phamamaka torungada poni ngarang phame adubudi nungare adubu phamiba pot da constructive oiba solution ama haibadi kaidosige haiba pot ama yam akanba measures ama low the boom hek tawba uba haitare nainariba pot article 355 chatna dabra haibagi adondoi tasena haragadi article 355 sidi automatically chatna raklabani takai ha chatna rabani karigino haiba matamda mapandagi action aggression yaure haibase amisana su hairabani NI na su hairabani akoina ina hanjan panjagi ba haitare adudi article 355 sidi automatically chatna rabani aina wangangi basi akoigi freedom of speech maheshwar se wangangbra yaba yadabagi order phangabra phangdabra haibe daka leite maramdi karigino haiba tansidi ai fundamental rights ni ai freedom of speech exercise tawjarabani haitare aduna article 355 asi mapandagi external aggression yaure haibasidi state government su hairabani mapandagi akoi amisana su hairabani NI su hairabani adu targadi article 355 asi automatically chatnarabani aduna as central forces la iba mayam sina la iba kuki terrorist external aggression mayam se takai dibu karigi no haibadu ne question adon do inai nagadabani haitare su sidi thanipan henjela pasida su gi ground rules se loi violate tawre haibasi khangabani kuki militant sing sigi aduna su sidi abrogate tawba haisi sidi must the central government dagi tawdaba sunya ya roi se ko thamadabani yam thengmalabani at the same time chin kuki sing sigi ma mokoi na phangam thok tang na phangiba schedule tribe se mokoi listing delisting to block thok pase mapandagi nahan central tribal affairs minister dagi state government chi lakrabani adudi thabak ama akoi government da protest to banate ba government gi mateng pangjari ne ba koina adu taragadi mokoi na chi la abani na amda article 342 gi matung ina ngarang khanabadu da adu su yawi ramagadi yam phagadam ne kari na haim tamda mokoi na huji pai ba haibagi kuki terrorist sing nahan micham praja hat pa changjal iba mokoi manga taruk la haiba se mokoi adu ST phangamgani ba mapani changjal haiba missing se mokoi adu illegal immigrant sing kuki terrorist sing se mokoi phazan thigat ura kandadi mokoi phangam thokta na moi bharati acho right ST do phangjalam doine ba adu mokoi ja phangam chu thokte ba aduna leibiriba huzik tangkhai ma thabak samjalabani na central government gi chi se lakpa oigrabani na akoi state government dagi su article 342 gi matung ina yam thuna akoi gi sin kuki dagi ST lokthok na ba recommend thabiro su lokthok na bagi se kana takshan biro adu akoi laiba political party pulap ki leaders ruling or opposition or laibi ma puna makhai tare amtang pulap chatmina rasi adu hairasi Rongmai amadi kabui asi nat amadi chatnabi chaf manaba furf amatagi mioi singni subnagi ming khaktani khenari ba haina Tamenglong Assembly constituency gi MLA Janghemdum Panmaina Phongdokre wafamasi MLA Panmaina haukiba January 23 da None district Longjang village da state level gan ngai celebration committee na Sendona state ki thak ta pangthokiba gan ngai gi thoramda phongdokibani magna haiki gan ngai asi tamda khakta pangthokadaba kumai amadi Christian chattaba mioi singi khakta su nate gan ngai kumai asi ching amasung tamda leriba mioi khakta natana Assam Nagaland amadi Manipur da leriba Jaliang Rongpui community mioi khudingmakini gan ngai kumai asina Jaliang Rongpui tribe singbu amata oina punsinba nungsinabagi mari hena chet hannaba kumai amani haina phongdoki GPS ของฉันเขาเป่าผมจะเห็นหลง assessment ของฉันได้ยังไงอย่างนี้ขันได้สนองคุณาได้อันนี้ก็วิ่งไม่ได้นักเรียนนี่หลงไม่ได้ขันได้ยังไงอีสองคนก็อันขันเขาอันนี้ไปหลงสั่งเราที่เขากระบัมไปไล่สั่งพวกเราอันนี้ convenient ตรงสั่งพวกเราพวกเราก็ตัวเองเป็นยังไงอันนี้อะไรนะ understand สุดมั้ง exposure มั้งผมเนี่ยจะถามไม่ใช่ได้แรกด้วยเนี่ยปฏิต้องปวดได้นะยิ่งกว่าขับนู้นบ้าบ้าหนาชี้ไม่ได้นี่กว่าตายนี่มาอันนี้ว่าลุงมันไม่ฮะอันนี้ว่าตรง culture identity ที่มาให้ได้ลุงมันมีกับว่าให้เขาเรียนเขาลงในตรงขนาดนี้คุณมีแรงเลยนะใส่ให้คุณเดินอันนี้ไว้ยีเน้นตรงยีเดินลงไว้อามาตรงยีเดินลงไว้Ilan ito kani susam nasam ito kumai sina ilan sam hey thami he ingway na ito kamay kakun mai ilan sa dai susam nasam mai kai lo ai kalam hum bon hey
Haukiba January Kunmari Waksingi Taramari ni Panban Yumsakisan Numid Kumzale Singani Kunmari Manipurgi Powari da Hanba Oina Maitei MLA Minister Amasung MP Singna Manipur Kannaba Senglaba Kangla Utra Mamangda Iwudo Pakang Bagi Minglen Panduna Arambai Tengol Gapunna Sari Wasak Minaki Kangla da Arambai Tengol na Sangana Wasak Lobagi Tauramada Maitei MLA Ayamba Saruyaki Hadi Congress के MLA मंगा मखाने की चीफ मिनिस्टर 𝐍𝐄𝐕 अमसुंग MPCC के प्रेसिडेंट के मेगासनर लुचिंगदुना कांग्रेस भवन दगी पुन्ना थोरकलगा कंगलागी नोंगसुप थंगबा सनथोंग दगी संगलगा सरुयाके मिफम अदुदा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी की लोक सभा के मेंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स अमदी एजुकेशन डॉक्टर आर.के. रंजन अमसुंग राज्य सभा के मेंबर निथौ लैस्तेम सना जावसु सरुयाबगा लोनेना वासक लौके कंगलादा फम की मिफम अदुदा अरामबाई टेंगोल की माइकी दगी पॉइंट मंगा यावबा सेरोल अमा पुथोक्तुना MLA सिंह अमदी MP सिंहदा मकोई मसाना याना खुदियक पिहनकी पॉइंट सिंह अदुदी अहानबदा 1951 द बेस ईयर ओइरगा NRC चना हनबा अदुगा मदुगी मनुंगदा चंदबा मियोय पुमनमक मकोई मसागी हौरकफमदा डिपोर्ट तौखिबा अनि सुबदा कुकी लालहौबा सिंहदगी सु लौथोकपा अहुम सुबदा म्यांमारदगी हंदक चंगलकलिबा रिफ्यूजी मयाम डिटेंशन सेंटर द थमलिबा सिंह मिजोरम दा थमखिबा मरी सुबदा बॉर्डर फेंसिंग तौबा मंगा सुबदा असम राइफल्स के जुरिक स्टेशन मनुंगदा पॉपी थाबदा येंगदुना लेरगा लेंगाक्ता रिपोर्ट पिखत्तबा लोइनना मियामना AR दा थाजबा लेट्रे अदुना AR मणिपुर दगी लौथोकलगा अतोपा पैरामिलिटरी फोर्स सिंगना मखोगी महुत सिनबा अमसुंग मंगा सुबदा इलीगल इमिग्रेंट कुकी सिंग ST लिस्ट दगी लौथोकपा असिनी हारिबा वाफम सिंग असि मिफम अदुदा सरुयाकेबा MLA मिनिस्टर सिंग अमसुंग MP सिंगना मसाना हाना याना खुदियक पीकी मसिदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेंसु अयाबा पीदुना महाक्सु खुदियक पीरे हाइकी मिफम अदु लोरबा मदुंगदा कंगलागी खा थंगबा सनथोंगदगी MLA मिनिस्टर सिंह अमदी MP सिंह थोख्रबा तुंगदा अरामबाई टेंगोगी लुचिंगबा मिहोत सिंह कंगलागी नोंगसुप थंगबा सनथोंगदगी थोरकलगा ख्वाइरंबन कैथेल दा लाक्तुना कैथेल इमा सिंगा उनकी AT गी लुचिंग पुरेल कोरोंगानबा खुमना मिफम अदुगी मतंगदा यामनबा मियामगी ममांगदा पाउदमकी MLA सिंह मिनिस्टर सिंह अमदी MP सिंहना खुदियक पीख्रबा पॉइंट सिंह अदु निमित 15 गी मनुंगदा थबक ओइना ओंथोकनबा मतम थाख्रे हाइना कोरोंगानबना लाउथुकी Honorable Chief Minister Masam Sain Tawreko. Ado center ka mo thar ni afu bada. Ado ka nan ki Ministry of Home Affairs ki mo ade lakpa officers indo. Mo na su yam issues yam discuss tawe do. Mo na su gi se han thagani kaina di high court. Ado yin se ado ko akoi na uning gi se arambai na si uning gi se kaite gi nakte makoi MLA minister punamak si minister su mangare honorable miyam gi makha da lai bane se mo khangan badu ne ko pam. Na ai Delhi na lai adu da lai ko no pado. Asile di mo Delhi da sabo khagi aroi. Apun na leba ki na ho thina gani setar na pun na thina gani setar na tarak da bai sabab to kai no ai bado. Mai apun na tokta banatro. Mane ana haibam di thoeba. Akoi pun na koi miyam ki sentiment si le re koi miyam samaina ware si tawre hai bado hai ga do moi amada inran na raga khana da launa da lai bado kasi da gi launa roi moi chungla launa roi sema adu ga moi pun na center ta ni center ta pura center na kai lu ma ta bi ratra ga di moi na hai ba seron sira hai se miyam lo le na koi khongjam changal ani hai bari moi na hai se miyam na hai bado moi sakka ni hai bane ba ado akoi gi di irei ba ki proof se kande ada bani na ama natraga amadi adum tawba ta bane kai tare kuta pare pai po jingro kalambai natra moi ngasi sirale pa phangi se moi ngasi de koi kuta khare nomitra mangane ke thai re ko adum moi chhatre ne ki su koi na direct na to mida koi home minister amisa na so atho mara su ki se ma tawni hai bagi wai di hai re do tawba to gabar yeng batare HybridเราบีรดิAisana Dilebak Kuruk Inap Manindi Namdaba Karatang Werabasu Mandagani Dilebak Kuruk
Lining, Manaba, Subong, Tambal, Oi, Lining Tonga, Sano, Samanina, Toka, Pakumala, Nauna border list the Chalaba Mui Taramanga border card Piduna Taramarirak Suba National Borders Day Githaram how Kibas January Kunmanga the Pangtokri. Nothing like voting I vote for sure habitim that Lamfel the Labour Chief Electoral Officer Office the Pangtoki Batharam Aduda, Manipur Lengaki Chief Secretary Dr. Vinit Joshi, Manipurgi Additional Chief Secretary Ahmed Kanamadi, Chief Electoral Officer Pradeep Kumar Jana Thoramapu Oina Saruyaki. Thoramadugi Sarukama Oina Lamdam Asigi Tongan by District Election Officers Singi Mafamda Chambakudo Tamduna Makoi Puning Tawaki, Lonina National Borders Day Wasak Lominaki Bagalonina, Numit Asiga Mari Lenina, Chief Election Commissioner Nalibak Miamda Video Kutangda, Biba Pausel Miam Punabi Yang Taminaki. All of us are also aware that India is one of the oldest democracies of the world, and India has sustained today it's only because of its democracy, and we have seen that nowhere else in the world that such a smooth transition of power happens, and it is happening only because of the strong democratic values of the strong voters' will which all of us have been able to establish. All of us are therefore very proud to be part of this system, and therefore I welcome the new voters to this system. Madang Northeast Windona Sandok Saba the weekly news lotion jari. Miyang tabiri ba singbu amuka hanna John Mabam na krum jari.